Nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belron News. Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belron News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ndingo ya malofha i shumisaho AI i ya kona u wana vhulwadze ha tshivhindi ho dzumbamaho u ya nga vhorasaintsi u bva Johns Hopkins Medicine. Ndingo i sengulusa u fhandekana ha phetheni dza DNA. Izwi zwi a kona u vhona tsumbadwadze dza vhulwadze ha tshivhindi hu tshe na tshifhinga. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Science Translational Medicine. Phukha dza ḓaka dzi bvinyiwa nga nḓila dzo fhambananaho malugana na mveledziso ya vhathu. Ngudo ntswa yo wana uri nḓou a dzi ṱoḓi u ḓiwana dzi tsini na vhathu. Zwi tshe zwo ralo, mapfene ha shavhi vhathu. Mawanwa tsedzuluso o ḓitika nga data yo kuvhanganyiwaho ngei kha ḽa Botswana. Ngudo Impacts of Human Development on Wildlife Use of Corridors in Botswana yo anḓadzwa kha dzhenala ya Integrative Conservation. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Redbud University. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a sala murahu vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belron Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belron Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.